Hello? Mtolo? Mtolo? Ay, kakati akunjele, kanti ubuthelisi lapha nesihamba yini? Hawu, kodwa Mtolo nawe usuyenzele, awungisangitsheli ngani? Alright, ngiyabuya khathesi. Sure. Yiba. Thina madoda sikwazi ukusebenza. Kathi kwenzenjani? Uzwile. Kanti Simoli uyagula, kwenzenjani? Ngicabanga ukuthi yaphi kusebusuku kunje. Hayi, naSimoli, ngakutshela mina ngathi Umtolo semfaka entweni zabo lezabo maritswayo. So uthe namhlanje sebethela umuzi kanakhethiwe. Yekele ngesebenza. Kule lockdown, kule corona, bonke abantu bavalelekile basezindlini wena ufuna ukuhamba ebusuku. Awuyindawo hlala phansi. Hayi phela ngingumuntu igazi liyagijima yekela phela isikwazi. Nami ngingumuntu saSimoli. Yeah, mina ngingene lapha 2 seconds yana usuku. La ufuna ukuya emzini kokumakhelwane. Hayi siyabethela siyosebenza segiphisi tukhwana emzini yabantu. Khona la. Abathakathi badlalela khona la. Badlalela khona lapha abathakathi saSimoli. Eyena mthakathi ufuna ukuyabethela komakhelwane. Eyena mthakathi omkhulu ngela lo uthi ungena bathi umuntu lekho. Ohlele ufaka imask nami indebe zakho angisazazi naSimoli. Kwaukuthi ngithi mbambe ngamanzi. Zona indebe zami lezizokwazi kanjani? Ngizakwazi kanjani? Ngoba uyampomporoza nje utshwala usukusele kuseni lapho selithona uthatha imbamba uthathe konke osigodo makhaya konke uhlanganise. So yikho kwenza mina then omlomo bese ngihlangana lawe saSimoli. Kathi naSimoli uzanguvuma wathi thilithe. Mina lokho kwafikile lockdown angaze ngingumuntu nje. Hlala phansi. Ngiyaze ngifeyinte ngife bona bangenxa kusizani saSimoli ngoba kwesisikhathi umuntu wathi asisuke phela sihambe kumbe sekothi igumira. Uyagijima speed suthakazi sengihamba lokho endlandele emuva ngithi nje ngibona vele usukhathele futhi khona lapha esporweni akafiki la sukhathele esporweni njalo khona lapha saSimoli asambe kwaye kanti vuthelana ufuna mina ngenzeni so mina ngivutshele kumele utshintshe ngitshintshe njani kumele utshintshe saSimoli kuba nguyindlela oyenza ngakhona kumele utshintshe iproblem ukuwa ngoba khona lapho yako ngithi nami umuntu indololwane ilekathi mina uyakwazi ukuthi ukezwa yini indlela la ongakhona saSimoli indlela ongakhona wena saSimoli oyenza ngakhona yikho kungeza ukuthi lami ibe njalo imask le akutsho ukuthi sifaka ama mask angikwethembi phela wena sidlile angikwethembi indlela ohamba ngakhona angikwethembi mina so mina ngiyaliza uyahlala phansi lapha nawe usotho kwakho la awuphuzi phela lokho ukhathala kunjalo nje saSimoli ngwaya ngwaya ngekela phela naSimoli ngwaya ya waziwa ngayedla umfazi wangqonola ukuthanda nakuthanda sivile kodwa fanele utshintshe indaba yakho limite indaba yakho nale tshwala balontsiri lesipidi sakho sona lesi speed uqala ngamawala ugijima nango ngwaya ngigijima kakhulu ngehlile